Amukelekile mbukeli wetindzaba la ku SABC1 nakule haye sitanato bukhoma sisemkhulukhaya wetindzaba te SABC eAuckland Park eJozi natike lethamba embili. Done corruption. I'm charged on PFMA, so I don't understand why I should join him, but probably the choice is not mine. Commissioner wemaphoyisa velonke Jenene Fani Masimula abesenkantolo abukene nemacala ekwephula umthetho wekulawulwa kwetimali tembuso hayi enkohlakalo. Aqinisekisa ukuthi kuvulwe licala le defeating the ends of justice kusho ukuthi kuhlulekisa kusebenza kwemthetho. Umndeni wakagadi uvulele Jenene Botsotso Mowukangwe, Saichen Jacob Motibe Cheko na Jenene Dora Kaba emacala ekwehlulekiswa kwekusebenza kwemthetho newenkohlakalo. I think it's scandalous, I think it's ridiculous. True fans cannot afford to go and pay those prices. Bathanzi belibhola letinyawo bakhathatekile ngentseko yemathikithi esitimela lesiya lapho kutawudlalwa khona indlebe yemhlaba eNew Jersey njengobe bathi imba eqolo. Commissioner wemaphoyisa velonke Jenene Fani Masimula abesenkantolo abukene nemacala ekwephula umthetho wekulawulwa kwetimali tembuso hayi enkohlakalo. Lokhu kwehlukanisa licala lakhe nelalabo ke labalishumi-15 lababekwe emacala lafaka ekhansi tikhundla emaphoyisa letavela kanye nasomathenda Vusumuzi Cat Matlala kulenyanga lefile. Umbuso ufuna licala laMasimula lihlanganiswe nelamatlala nalasolwa nabo. Uvele kafishane enkantolo yamanje ePitoli Commissioner emaphoyisa velonke Jenene Fani Masimula ubukene namacala lamane okuphula umthetho lowangamela itimali tembuso. Lamacala landzela kuphuma kwenkontileka yetenda lebita 360 million yamarandi liyatfola iMedicare 24 nga-2024 yabese iyaphucwa ngemva kwesikhashana. Uma ngabe kwenteka atfolakala nelicala utawungena elihlwini labokomishana labatfola abanemacala lekufaka ekhatsi iJekisi Lebi bekicele na Ria Pierre. Your Worship, Mr. Masimula's attendance this morning is by way of a summons because of the nature of the charges that he is faced with, being 4 counts of the Public Finance Management Act. Umbuso uthi liphenyo lisezingeni elisetulu lesekubambelela nyalo ukuthola tatimende tamasimula tasebhange. Umweli wakhe advocate Moses Kakhane akakaphikisana nesicelo sembuso sekusileli cala liqhutshwe naleli libukene nabo matlala. The state therefore requests that the matter be postponed for the accused to be joined as a co-accused in the matter of the state versus Vusumuzi Matlala and 15 others. Masimula babambe isimilo ngesikhathi avele enkantolo ushide nokuthi ukholele ekutheni liqiniso litativeta. And I have not done corruption. I'm charged on PFMA, so I don't understand why I should join him, but probably the choice is not mine. Lelicala libuya mhlati lishumi nakutsatfu kulenyanga letawetfasa. Umndeni wakagadi uvulele Jenene Botsotso Mowukangwe, Saichen Jacob Motibe Cheko na Jenene Dora Kaba emacala ekwehlulekiswa kwekusebenza kwemthetho newenkohlakalo estation semaphoyisa saseNasport eMbombela eMpumalanga. Lokhu kulandzela ukuthi ke Commissioner wamaphoyisa kulesifundza lomisiwe Daphne Manamela atshele betindzaba ukuthi kunekucambukela emacaleni tepolitiki kumbiwa kwemnotfo ngalokungemthetho nasekufunjweni kwebantfu. Manamela wende tinsolo letithi ke letikhulde emaphoyisa letindzatfu tafaka sandla semfene kuphenyweni kwelicala lekubulawa kwaHillary Gadi. Umndeni wakagadi ufuna umthetho uthathe indzawo ngalamaphoyisa lamathathu labaliwe. Amaphoyisa labandakanyako kulelicala ngebrigadier Major General uretire kodwa Botsotso Mowukangwe kube ngi Sergeant Cheko bese kuba ngi General Dora Kaba. Kubalulwe ligama lalosolwa ngekubulala loNgurasi Nkune enkulumeni yakhomishana wesifundza lomisiwe. Manamela uthi ngaphambi kwekuboshwa kwaNkune bekasebenzisana netikhulu temaphoyisa lomunye wato nguJenene Kaba. Nkune usolwa ngekuthumba abulale Hillary Gadi nga-2022. Uyise walentfombatana lisekela lamengameli we-EFF Godrich Gadi. Lesenvo sakamuva sivule emanceba. Isithusile isimangalisile isende salahlekelwa lithemba
emthethweni eMpumalanga. Emaphoyisa aseMpumalanga aqinisekisile ukuthi bakagadi bavule licala. Singaqinisekisa ukuthi kuvulwe licala le defeating the ends of justice kusho ukuthi kuhlulekisa kusebenza kwemthetho kulicala livulwe emndeni wakagadi. Kanti ke kulindzeleke ukuthi kuthethwa kwelicala laloboshelwe kubulala Rasinkune kucale kulomnyaka lotako ngamabasa enkantolo lephakeme eMbombela. Sikubutile mbukeli ukuthi tikhulu tahulumende titfolakala tibandzakanyeka ekukhwabaniseni nasenkohlakalweni. Ingabe ke kukuniketa siphi isithombe ngelive loku njengoba tibonakala tehlatenyuka etinkantolo? Umbono wakho uyalandzela. Kulethi isithombe esibi ngalelizwe kodwa ke futhi ngeke sikubalekele ukuthi emhlabeni wonke jikelele likhizwe elingenabo abaholi abanenkohlakalo. Ngicabanga ukuthi okuhle ukuthi sigcine sibabona ke bema emabhokisini beyophendula ngamacala abasuke besolwa ngawo. Lokho ngempela thina abahlali kusinika isithombe esisobala ukuthi izwe lakithi isho ukuthi liphethwe zigebengu. Lento eyenziwa izikhulu zethu zala eSouth Africa akusiyo ngoba bahlekisa ngezinye inarha zangaphandle bomakhelwane ene futhi babusha nesithunzi sabo. Kuyabonakala ukuthi iSouth Africa inarha enganamthetho. Wonke umuntu uyazenzela ngendlela afuna ngakhona. Abanye bangaphezulu komthetho. Kuyadumaza ngempela and kuyabonisa ukuthi izwe lethu lisekude ukuya phambili uma ngabe kusekhona osopolitiki abadabela nje entweni engabe kusizomphakathi ekubeni abanye babehluphekile. Lona ngumbono wembukeli. iSABC ethe yetfeswa kutiphendvulela ngawo. Umholi lomkhulu webufakazi eKhomishaneni lamadlanga Advocate Matthew Chaskalson SC ubute sikhulu lesetulu setimali kumasipala weTshwane lesimisiwe emsebentini Garrett Mnisi ngenzima leyandlalwa nguSayijen Faningosi kuletinsolo tekumlungisela bonogadza lababukene naye ngqo. Kubese ke kuvetwa nebufakazi betingxoxo talababili te-WhatsApp. Mnisi ke uphikile letinsolo wathi ukuxhumana kwakhe neNkosi bekungeyamani nekuveleka kwakhe. Uma ekuthenini kunaloko wacela lusito lekutholelwa abashayeli hayi bonogadza. I disagree with that. He was not providing protection for me. Did not pay him in any instance or any form. I would pay the individuals that he would allocate or recommend to drive me on an as and when basis. Mnisi ubutwe ngesithombe setibhamu lekuthiwa sathunyelwa kuye ngaWhatsApp. Umholi wobufakazi Advocate Matthew Chaskalson uthi Mnisi wase uthumela Sergeant Faningosi lesithombe. You send Sergeant Nkosi a picture or a screenshot that says collecting my weapons. These were forwarded message from a friend of mine. And these were weapons that I liked shooting as part of my socializing that we normally do with Sergeant Nkosi. These are weapons that I wanted to try out as well. Le komishana yachubeka nemsebenzi wayo. Komiti lelibuke tekufutha kuleli litshelwe ukuthi inkampani yetindiza iSouth African Airways ingahleke ivalwe kungakapheli lo mnyaka uma ichubeka nekubukana netingcinamba nanobe ke lenkampani yembuso ichubeka yenda inzuzo solo siyakhathanta simo sayo. Indvuna yetekufutha Barbara Chris ithi ke inzuzo ingeniswa lilayini laseLondon Heathrow. Chris kanye nelofisi lemncwaningi mabhuku bebetfulela leli komiti umbiko weminyaka timali weSAA wa 2024-2025. Kubukeka ngathi timfo tiyayilungela iSAA kepha lokho akusho ukuthi selwendlulile litsabalwayo lokuvalwa. Kunekhathateka ke ngekuthi imali egcina lenkampani isebenza indlula leyo leyendiwako lekholele ekutheni ingendi inzuzo. We found that the SAA is a going concern with material uncertainty. Which means that there are certain significant things or conditions or doubts if they were to happen. The entity might close within the 12 months, which means that it can be insolvent or illiquid. Indvuna yelitiko letekutfutsa Barbara Chris imile ekutheni lenkampani seyiphumile ebulukhunini. While there was some improvement in passenger numbers and in passenger revenue, I think that we're still a long way from being a profitable entity. Lemcwaningi mabhuku livumile ukuthi bantfu abathathelwa tinyathelo ngekusebentisa timali tesive budlabha. Kuletinye nasibuya ititolo. I-Democratic Alliance lamuhla eNtshonalanga Kapa yetfule luhlu lwalabatimisele ngekungena etikhundleni tekuba bosodolobha.
wemukelekile mbukele esigabeni sesibili setindzaba mawucetha ngena disekhona hlala nathi kanzi tiyatfolakala ngekuthi SABC Tindzaba ku YouTube, Facebook, X, TikTok na ku SABC Plus. I-Democratic Alliance lamuhla eNtshonalanga Kapa yetfule luhlu lwalabatimisele ngekungena etikhundleni tekuba bosodolobha kute kube ngunyalo lelicembu selimemedele labatawungenela letikhundla labengamashumi 26 kubomasipala labangamashumi 3. IDA imemetele buholi bayo lobusha lokukhulunyalo kukhankasela lukhetho labohulumende betindzawo. This is our second big batch that we're announcing. We're now nearly announced all of our candidates for Western Cape towns and cities. This is our DA team that is going to deliver the DA difference in these towns, keep them among the best performing towns in the whole country. Labatimisele ngekungena etikhundleni baphekwa bayathululwa ngetinhlelo tekunconywa letifake ekhatsi tinhlololwati nekucilongwa kwemakhono. You would know that we're the only party that went out into the public space, made adverts, available to then say we want to then, get the people that want to serve, people who have talent, people who have the knowledge and the skills that can actually then contribute towards rescuing our municipalities, turning our municipalities around and making sure that they function as they're supposed to be functioning. Buholi beti bendele upitole ukuthi bonke labatimisele ngekungena etikhundleni tekuba bosodolobha benyuse masokisi bakhangasele lelicembu elikhethweni labohulumende betindzawo lolidako. Inzengo yawoyela yehle nga$1 kanzi netimakethe tibonakele tisimama kulokusa kwanamuhla eAsia njengoba kulinzeleke ukuthi tingqoqo tekuletha kuthula emkhathini kweIran neMelika ticale kuleli viki. Kusengakacaci ke ukuthi ke kutawetekalani njengoba siyaphela sivumelwane semaviki lamabili sekubeka phansi tikhali. Le Pakistan ilungisela tingqoqo tesigaba sesibili tekuletha kuthula njengoba sivumelana sekubeka phansi tikhali semaviki lamabili emkhathini weMelika neIran sesiya ngasekupheleni. Nanomeli kusasa lingacaci iPakistan elithemba lokuthi batawuxoxisana. Kanzi ke eIran nalabanye bosomabhizinisi balingabada ukuthi tikhali tingabekwa phansi nomphela. Angiboni mina ukuthi leti ngqoqo tokuthula tihambe kahle. Bantu labanyenti sebede nelithemba. Kuyacaca ukuthi thina bosomabhizinisi ngithi lesitawubukana nemthelela lomnyenti. Futhi lokhu sivisa buhlungu kakhulu ukuthi thina neMelika asikase sabona ngasolinye. Kanzi ke eMelika kunemibono leyahlukene. I personally am here for my sons. As a veteran, I know the harm that wars do to civilian populations, but also to our soldiers. I'm talking about the loss of life. I'm talking about injuries and lives changed forever. I'm talking about PTSD and moral injury, and that's why I'm here today. ePakistan banelithemba kubaholi babo ukuthi batawukhona ukukhulumisana etinhlalo etsinzayo ukuthi tibuyele futhi kule lave sigaba sesibili sekudama kuletha kuthula. As a Pakistani हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि हमारे मुल्क में Lokusijabulisa ukuthi lamavele amabili ahlangene eveni lethu lokusho kona ukuthi sibalekile emhlabeni eletha kuthula emhlabeni wonke jikelele. जो हालांकि एक Le Pakistan liyachubana kulungisela tingxoxo selenyuse nete kuphepha tinkhalo tonke eIslamabad. Evikini lelengcile iIran yavula iStrait of Hormuz kepha ke mengameli weMelika Donald Trump wathi angeke kusetshenzwe kudzimade kuhlangabetwane netibufunu tabo. Ngalwesine ke iIran bese iphinze iyayivala iStrait of Hormuz ngenxa yokungaboni ngasolinye neMelika. Kwaphinze ke kwahlaselwa nemikhumbi lemithathu lebeyitama kundlula. Kukhuluma kabanti ngaloludzaba naletinye letithinza inkohlakalo kuleli. Semukela umhlati wetemnotfo lotimele Bongani Mahlangu. Mahlangu wemukelekile etindzabeni kulenzambama. Ngiyathokoza ngiyajabula ukuba la ngilochisi lapha e-studio nabalaleli emakhaya. Ngabe lisekhona yini lithemba lekuthi iStrait of Hormuz ingavulwa futhi ke njengoba siphela lamuhla ebusuku sivumelana sekubeka phansi ikhali? iStrait eventually khona la kuzomela sivulwe khona. Nesizocala ukuvulwa or kukhulunywe ngokuvula i-economy yomhlaba nayisele seyithoma ukuzwa ubunzima bokuvala kwaso.
Kwanjena si operator not at full capacity. Ezinye ziyadlula ezinye azidluli so kunama disruptions ku operations yaso. But umhlaba kwakagezwa ipain sesibonile yes ama petrol price ayaphezulu mara akakafiki phezulu to a point where ngisho ne barrel ye oil ifika ku $200 per barrel and lokho kubangwa ukuthi isikephe sithatha isikhathi ukufika la siyakhona so bekhona inkephe ezaphuma before impilo yayithoma and isikephe sikhamba ngespeed sebicycle so uyacabanga ukuthi isikephe nasizosuka lapha size endaweni njenge South Africa sithatha amalanga amaningi so once inkephe sezifikile la ziyakhona nekangasayena inkephe ezingenako neziphumako kulana kuzoba nepressure eningi khona and i-global economy izobuza ubuhlungu and lokho izoforce ukuthi kukhulunyiswane kuzwane and then straight isivulwe so na eventually sizokuvulwa mara ama conditions okuvulwa kwaso ngiwe into ekufanele si discuss one way or the other sizokuvulwa. Bongani kuthi bekaphi takhamuti takuleli lokhu njengoba ke kunginyalo nje impilo yimba icolo. Well, njengoba ngisho ukuthi njenganjena sesithomile ukufila ipain leyo why ngoba kunama decrease kuma supply and sibonile nak-adjustwa i-petrol price ekuthomeni kwenyanga le ikhuphukile mara ngenxa yokuthi ilona i-government ikhonile ukuthi i-manage ingakhuphuki at i-full price yakhona so i-manage lokho ngokureduce ama-tax lawo ewafaka epetrolini. But lokho akusi-sustainable noma i-government edinga kwenza for the next 3 to 6 months akusi-sustainable at some point fanele kube nendlela more sustainable bazokwenza ngayo ngoba into kufanele siyikhumbule la eSouth Africa thina asithengi just i-oil ehlaza sithenga vele i-petrol or i-oil ehluziwe ebuya from aboma Saudi Arabia, iQatar namanye ama-GCC countries so lokho ke na kudlula lapha nakho so once i-government ingasakhona uku-absorba ama-shock lawo kulana sokubona khona ubunzima okudlula lokho esikubonako and then lobunzima lopho ngisho na nje ngokukhuphuka kwe-oil siyazi ukuthi or kwe-petrol izokwenza ukuthi kukhuphuka ama-price okudla kukhuphuka ama-price wama-services nayo yonke into edinga i-oil ukuthi uyiproduce and icishe kuyo yonke into le edinga i-oil ukuthi uyiproduce and then nakukhuphuka lawo ma-price lawo ama-household or imindeni amakhaya eSouth Africa azowuzwa ubunzima bakhona and then ingasibangela ngisho ne-social instability la eSouth Africa so i-impact leyo izoba khona subject ukuthi kuyachutsheka kuyaliwa lapha ne-strait lesi siyavalwa or siyavulwa and futhi nakungavalwa ngisho nalesi Strait of Almandeb ngilesi sikhamba lapha nge-Egypt kuzoba nzima kakhulu for ama-households wala eSouth Africa so kufanele justice observe sibone ukuthi kwenziwa kanjani ngoba sizwile ukuthi ne-government ethi yakhuluma nabo Nigeria ngoba vele Nigeria Angola beyiveli supply about 60% ye-oil esidinga ke South Africa so bayakhuluma uku-increase supply so asiboneni ukuthi ingxoxo lezo zikhamba phi and then if ingxoxo lezo nazo zikhambi kuhle ama-price azoloka khuphuka and into ebuhlungu ukuthi amanye ama-price azokhuphuka beyond lokho ekufanele akhuphuke ngakho ngenxa yento lesibiza ngokuthi price gouging kusho ukuthi abantu labe bakhuphula ama-price bathatha i-advantage yokuthi kune-instability bakhuphulela ukudlulela and kuzokulimaza imindeni lokho. Bongani asasibuke tinsolo letendiwe ngukhomishana wamaphoyisa eMpumalanga lomisiwe emsebentini ngabe ke sengiswa yini isikhathi sekuthi baholi letikhulu temaphoyisa tibukane nesandla semthetho. No ngisisikhathi lesena sikhe sidlule sinye ithuba leli sicalane nalo njenganje si South Africa ithuba eliza kanye in a generation kusho ukuthi i-restructuring ye police force yethu i-justice system yethu imvela kancane leyo so ithuba leli sicalane nalo njengoba sesibona ukuthi ilona i-general yamaphoyisa ufani Masemula usekhona njengoba sibona i-deputy yakhe abosibiya nabo bakhamba ezaba inkinga nani so kuzokuforce ukuthi kube ne-restructuring izokuforce ukuthi ama-controls oversight accountability corruption esiyibona emaphoyiseni ekudala sazi thina sibabantu bemphakathi njengoba ubona sometimes kwezinye indawo zokuthola bathi i-crime yehlile hayi ukuthi yehle ngoba amaphoyisa seka-effective yehle ngoba abantu abasana confidence emaphoyiseni nabasareport ama-case so lokhu kufanele ekugcineni kwakhona konke kwenzeka nje wena nguMasemula ngendaba zakhe zama-PFMA
whether iMadlanga Commission, whether i-ad hoc committee, fanele kusilidele entheni, fanele kube ne-confidence ebuya-ke emaphoyiseni. Ngisho nalokho esingakudibanisa nakho lokhu kwephalaphala ukuthi kwenzakaleni, nalapho ukhumbula amaphoyisa bekanesandla ngoba i-VIP protection, nalabo baphuma nge-country bayemanamibia bayokubopha abantu ba-investigate amaphoyisa now, that's why i-IPT ingenelele. So konke lokhu ekwenzakalapho fanele ku-conclude ngokuthi kusibuyise i-confidence nesithunzi samaphoyisa. So kubalulekile ukuthi kwenzeke eretina ezizakhamuzi South Africa fanele sigqugquzele abantu bayejele ukuthi kuzoba ne-restructuring kube kukhitshwe kwakukunqola ekukhona lapha ekuphoyiseni. Bongani sibonge kakhulu isikhathi sakho. Ngibonge mina, ngibonge nababukeli. Ngubongani Mahlangu, umhlati wetemnotho lotimele. Kanti-ke nasivakashele imakethe yetimali sithola ukuthi lirandi lehlile nalicathaniswa nelidola laseMelika. Kuna Sindisiwe Mlangeni kulethamba embili lephuma embiteni kuligwalagwala FM. Sindisiwe. Angibonge kuwe Rebecca, ngibingelele umbukele ekhaya ngisho ukuthi namuhla ehlelweni siyabe sibuka buholi esiphoyiseni njengoba ngomshado wamaphoyisa kuvelonke Fane Masemola bekade avele enkantolo. Sophinde sibuke ubufakazi baGareth Mnisi longumphathi wamasipala eTshwane lobuke indzaba tetimali njengoba amiswa kwesikhashane. Mnisi bekathula ubufakazi kulikomshana lamadlanga namuhla. Angithatha intsambo ngitibuyisele eGoli. Sibonga kakhulu kuye Sindisiwe nganzi ndiyaguca talamuhla asiphinze sihlangane ngalokutako letilama leti tingensimbi yesikhombisa ngesixhosa ungaphuthelwa simo selitulu nento zakhe emathebula ngemva kwetitolo inzambama akube ngilenhlengwane. Asibingelele sikwamukele kunasi isimo selitulu kusehla namuhla ngolelo musho ngisho kwagcwala umlomo ukuthi manenge mathuba emvula mawubuka ke la cishe ke eMpumalanga ngayiliva ngolelo mhla kakhulu kade sifunza ke iLimpopo ingcenye sifunza ke la iMpumalanga ngolelo muhla kanti ke 80% nobe ke 60% mawubuka ke la engabe nelive ngolelo muhla kanti ke naselangeni lakusasa aqhubeke njalo lawo mathuba emvula belesele ngaye ke la 80% mawubuka ke la iLimpopo kanjalo nengcenye ke la yeMpumalanga ngolelo muhla ku 60% mawubuka ke sifunza ke Gauteng kanti ke la 30% kuletinye ke tifunze kakhulu kade eSholwana Kapa ngolelo muhla kanti ke sixwayisele sivela kwa South African Weather Service likhombisa ke kuduma kakhulu mabuka ingcenye sifunza ke la iLimpopo eGauteng kanjalo neMpumalanga kanti ke nengcenye sifunza ke la iFree State iNorthwest Northern Cape ngolelo muhla kanti ke likhombisa ke kugubha magagazi mawubuka ke la kakhulu kade eSholwana Kapa ngolelo muhla kanti ke naselangeni lakusasa lichubeke njalo nekuduma ke kakhulu mawubuka ke la esifunza ke la ngolelo muhla iLimpopo neMpumalanga masibuka ke mazinga ngishisa ukuthi emenjalo elangeni lakusasa sifunza ke eGauteng indzawo lefana nabo Pretoria lapha ku 21 kanjalo eBronkhospruit Springs nakhona likhombisa ke kuphola ngolelo muhla kanjalo naseVereeniging ngolelo kanti ke masithubeka sikubukela ke sifunza iLimpopo indzawo lefana nabo Musina lapha ku 28 24 iliphala lelipholile ke Thabazimbi nga 23 kanti ke mabuke ePolokwane naseTzanini lapha ku 20 lo usho ukuthi leto indzawo leto likhombisa ke kuphola ngolelo muhla kanti ke sifunza iMpumalanga indzawo lefana nabo Mashishini lapha ku 19 lipholile ke eMbombela eCarolina kanjalo naseEmelo ngayeke la 18 ngolelo muhla sihlela ke sifunzeni kwaZulu Natal indzawo lefana nabo Vryhead lapha ku 18 Ladysmith nakhona likhombisa ke kuphola mabwana ku Pietermaritzburg kanti ke kuBurben wehlela bo Port Shepstone ngolelo muhla lapha ku 21 lo usho ukuthi lipholile leto indzawo leto ke Eastern Cape mabuka indzawo lefana nabo Nxuba Robert Sobukwe lapha ku 18 16 kona Jole kanti ke Makhanda ngolelo muhla lapha ku 18 lo usho ukuthi nakhona likhombisa ke kuphola elangeni lakusasa kanti ke masibuke Western Cape Vredendal Glen Williams nakhona lipholile nga 22 of Vredendal mabuke Beaufort West lapha ku 16 kanti ke nase George Bomosel Bay nakhona letinye indzawo letikhombisa ke kuphola ngayeke la 16 kanti ke Northern Cape indzawo lefana nabo Uppington lapha ku 24 kanti ke kuBugurumani lapha ku 23 22 eSpringbok eCalvinia lipholile ngayeke la 19 ngolelo muhla kanti ke iFree State indzawo lefana nabo Kroonstad lapha ku 22 kubo Frankfurt bo Bethlehem 19 bo Ficksburg nakhona kanti ke Welkom lapha kuyeke la 22 ngolelo muhla kanti ke la sesiphetha sibuka ke la sifunza iNorthwest mabuka indzawo lefana nabo Tosca lapha kuyeke la 26 23 bo Vryburg kanjalo nakubo Taung ngolelo muhla kungakho bengikuphathele kona bosuka bube lobuhle.